minim se wasiesie wo ho a wo bedi bronya oni abre wo amanfo ko shopping enya asem ketwa esem se wo kommo hokra wo nya pakino na bi ajamo enye komo omo mutu kwan ene wo mo a wo mo nam wiem ebi ko Ghana ebi nam yankasa so me ko vacation wo mane ye o yakwa me na dawo ai me so me ko vacation me come bia me konchira so me duru ho a wo be hu se me duru ho aha amanfo nam eco vacation enya asem ketwa ebi ye shopping ebi gather family enye komo and the same time Christmas yiso ye be wie no na obi afiri adom na se Yesu Kristo ni ye celebrate no obi ani age ba ye be wie no se yankasa na obi afiri adom na se yankasa ye be wie na honkonkron dwane agya obi and until we have to talk anyesa asemaba and no penny read me Bible se medical catch am se me now nti no hu se kiki kakraka hye me se de me boss se kan etwe bia me na sa na ya na mani so de o se me de kiki kakraka butu mani so what ya say anyesa my eyes will be worrying and nti no hu se de obon se kan che me papa bi no we krom tomfo agya tomfo se ne kiki no hye ne che me dia e bia na apata ne mu na che me enye komo me sorry anajumu ni nyina me go bed enye komo I'm fighting enyasem ketwa because we are soldiers army of the Lord. We don't sleep eat and enjoy life all the time. And inti so we are wajen sa obedada wo wada no obi say wachi to wani bete no na wachi nyina say they destroy everything. Now when you so yadom ama we see their secrets and the way they do things until yesu ya boya dream pose womutu ya ni yesu hey ni yesu yejira so what you say na yesu ya kasa said the beya unyame be sane na obihu ye mobɔ ni ye betena se ni ebie ya no kasa tumi ye die kire na dane wadwene afri Satan nsem e de na ko Jesus Christ ho tina no pe me sorry ye me wie de me ye bia matwe me Bible ato me na so me kenkan me dru baby na me se me ya bo acha na me se hade we de me twetwe mu te we say mama kenkan we easy and nesa se mo kwam dia program e ho na chi mi gina ho system e chi mi gina ho si boom nam se e di asem ni afa na asem ni obi di nkomo so aha no so se me kansa asem we se ni kwan se me ma bronya ya bai monante nyefe mo nkofo na obrichi kire mo bronya ya bai omu Christmas parties akese abrofo ne bai mi busa wo e wo se onyankopon ba ahonkonkon tinimu etimi kotena fa udifo tena bia abrofo no party no mbe ye no masesa nsam bia biguwa ebinum ye no club no eyese me ma no be kwakotena ho ene wo mu abo adem se meye metena bere wo nipa mu dia eye den e wo se nipa afemi ese me ni obi di nkomo I'm telling you ehwa na quotation na adane so utumi read baby e de be yi program no was sound drop at the foforo the same place na enchiremu na sound be yi different nyame ye no kwafo it's like I was talking to someone as will be timani afemi pay kutamina say okay yes and the nyam afi drop was sa kan have woni hwesoro wodi gina ba bia wogina na bato woni hwesoro kakra e ho so was say no ma say we do ha was brafam kakra bi sa aha so it say ai it's like I'm talking to someone as a de me no kasa onyame ye no kwafo nti se me betena ha na me bie ma no enya wa Jesus and na krokora ka me ma me anoto wan wan dem se ne bana ha me sa no dimi na o titi won wo ye dede no bi Bible no man so be ye dede agudi pasum enya sanete bi o Bible no na me no won hyase full stop wo ha na chi mi gina ye obi be ka se ma me anoto ye he pa a chi mi gina 2 Corinthians chapter 6 verse 14.
e ho ne echi mi gina na ma men kenkan ne ti de ho o se etira sem no so obra won abosom sumfo entem ayonkofa etira sem no o se mo ne wona wonyinie no entwe nkonua kro twaka ben na tenene ne emumuyo ana se yonkofa ben na ehan ne sumwo na kuruya ben na ewo Kristo ne Belia ntem ana se chafa ben na ogidini ne de onyinie wo na bakoye ben ena nyankopon asori fie ne ne yeyo o kan asori fie mfo ni nkire wasori demo bakoye ben na nyankopon asori fie ene ne abosomsom wo o se asori fie sedie onyankopon aka se metna omu na manante omu na maye wonyankopon na waye me mai 17 wasi enti mumfiri womu na monante muhu Ewrade na osie na monka de eyefin na menso majemo so kan de yefin onyo wasi monka de yefin na menso majemo na maya moja na moye mema emerma ne emama Ewrade otumfo na osie nti ne chese nya mamia no twa na osie Ewrade otumfo na osie ti mike kan han me se Ewrade twaka be sen osi twaka be no mo nyinie ena mo mugidie wo yonkofa be ena wa abosomsomfo ene Kristofo ntem nti wo chiriptiri mu amekinka wo chichi man wo drop me spesamo mu bi mu kwa adwuma Christmas na mu bedi no adwuma yefo ni bi ye party se wankasa ato mame no twoko bi pen afi no wache madwene si na me wa adwuma mu madwuma mu ye ko high club pa agidi wo kroma me boss no wuska that day no ye close from public ye de ama ye adwuma ye fo ne nko a enti sa club ho no ye nko a na sa day no ye wom Christmas party ensa bia bi wo ho secular music enyum fia emfa nipa nkonkonjem ni nyina bi wo ho ube pie no unum jot nso na ho bon cigarette ya to ye bo asia kofa DJ abetena ho abo enya komo ye bebo de mu san ntade ye hye nye meni mabrofo yi enya asem ketwa nso na Sunday dura mame anoto na mahemata de na medura sori dem na me frɛ me hu se Kristo ni basi du adwuma mu party afi no ko na wie ye Christmas party no a mumu bebre enne nkoje aba ye fie si ye Kristofo dia adwuma no dia wo baye ba parties na wo mo baye no end of the year no. If you are a Christian you are not part of it. I'm in America me wa bruche and I'm speaking to a bruche for because minim dia wa minim se biso wo Ghana sadia I don't know but the mehu wa na make am wasem na me ankasa so ma experience bi ye ni abrofo ye adwuma na afi ne dane ne ho kɔ na wie ya na minim se bia wa adwuma mu nya bi tu nya ntemase ni ya rent big place ni ya sesam petition DJs wo mo ba ho no mo mebo Kristo nyum dabi yesu Kristo tiyemu ni iguo mo ntem yibidia sa anadwomu ni nyina no mo nsan bro yesi yedi Yesu Kristo birthday o
adwumayefo ni nyina begu wutra nye ya petashin ti ubegina table so abu mu adiasa onya ko wura wo se wom ebeka se ye de boni batakari ye de ahyaw usuba ni woni ye nyina sesa so what you say ujina hona wo sa watoto ani awe ye sete floor no ma wa no nse ujina mumfo unti obi a case enti siesi ye Christopher de na ye ne wo mu bomu ye adwuma eye adwuma na ye but there was a difference by ye ne wo mu ntem when we don't go to work I was so wo say we no boss I was so boss to me say wo sister Kuya Braya wo de wo ye Christo ni I was say uko workers and wo say Joyce Mami Abna sister Deborah Sister Janet she is a Christian. So what you say? I was say ye ba ni ye kasi akwaji we na manfo ni age ye komo akopenta de half naked. I said you are not going to be part of it. But today now Christians we two-faced. I had to my hair koko. See instead of see be jiran finfino ye half and half. Say Duru say halfway ye bibia we are there. Halfway so ye bibia we are there. Instead of say we will center ourselves right there. You moving go left and now right, you know. We don't know how to do that. We don't know how to do that. O se chaka be na mumuyo. Say rade so be ye tena bere wo yimu dia. Ade na Jesus Christ to mu. Na de ne ku rec club. Na de ne ko tena field for tena bia. Enyuma ebo ho nyina nkonkom ensabro asaboni enyuma ebitale danchemu ye nkonkom enye wo Satan person who say wo ye they say agent of darkness and into red club by her say ho ye han da be na obi red club wo say ho ye han disco light na bobo honum homu yisu so be so light pa amohu de oh you don't see that light in it so ne dum ni bia wo mie a high to club no wo mu a wo light ne nketenkete wo emu yisu nti boni bi ekoso bia no wo hu ni ye oni so be hu ayu nti yakotena ho me say I've been there. Meaning the American. When you meet your imagine so remember. You guys go to club. You guys go there. Dia na yana mo yan ho. Wa uko na ba. Yana wo se woni ma yesamo. Uko no mo ji wo mo ni yetimi twa bonyum ni bi. Hey yeah chocolate. Yeah, let's do the dance. Yes, many baba mo so na me gina center. At the moment you enter there, everything change about you. Because we will say time sorry them. And tis wo hima ube himbi. Wo ye worshiper ube yebi. Everything you will do it too. I will change ya. Abrochi for mercy wo munti. Ombe so ahye trousers wo mabe ye Christopher no me ka me kire wo. Tamu na ni yentu ye hunsi ho sa afode etiase no awoi wo mo month of December atade ye be hyede ko wura club ho no yente wo yente me wo mi jacket tintintin bi sifo mi nya shirt ade na half naked say na me de no gu mi so kakere bia me mfa hu me na hu nyina gu ho me mpa bo tintin hye me mente awon mente abamadu mu se me hye dwamanfotam no mente awo mente abamadu mu se edwamanfotam me hye ama me sire mu nyina gu ho no awon no emamadu mu kura sa ho se me ko be bababo wa me mfa ho
Awopa itu bi abu sem frama na bonjere ma wasum hwehwehwehwehwe ka de siwa kro chia sometime atade na ukoto se enko wo wo bi ya wo si aye fe na wo mpesa wo di jacket kora be kata so no woni bi bra brem ti wura ni e show ntade wo bi do na wo boss gina kwan na no ma high five ka wa no direct una wo kro no ma take it so unim sam no ma je kwa be free e dia de na si wa na nwum ntumi busa bi do it free me boss ojina kwan no on the tickets so what you say you invite who kuna you invite who no kunu so wo mpana you invite who no mpana uni mpana po bi kan ho wo ye lesbian and no lesbian partner wo ye gay and no gay partner munyina momra so one logo like the same place ye nyina sometime ni gum nti wo jina kwan na no me boss no onni jina kwan na no Susan Hazy wo jina kwan na no se wudru ho no ma no ma high five no ma take it or see have fun when we are not a microphone no akasa oh you guys are doing great you making her money on farm ni gum nti so ye kristonia o kristo so mbeyira nso ne me hwe ye mu bi now we know the truth but we are still doing this I mami na trust me you say dey dey beyire pao enti say kristo so mintinti e be chichiri yes I was such a chichiro because once upon a time ni we are chichiro once upon a time sister brother ni we are dokuna chichiro na untijai enti chase we yebremu kristo so chichiro na we are aggressive anyesa New Jerusalem you cannot enter so we see kristo to mudia and you be very careful. So feel the fortune be you won't be there. You will separate yourself. You cannot mingle with them. Hey, so woman who Christo sumo who not say or edawano. So na say we Christo ni. But whatever they do, you are with them. And identify with wo we na chira say wo we Christo ni. Apart from secret na say una say ni duku ne bo no. E die biem na be chira wo mo say you are a Christian. Prove it. Say baby a woman nam hobby. Baby a woman tena hobby ne chira say you are a lukewarm Christian. Wo do ano na defa de fawrade keke. Ba wo nye Kristo ni kan. Baby a woman ko no end of this year no. So wo ye Kristo ni kan you won't be there. Even if your boss call you will tell her. So wo ye Kristo ni. What's someone permit you to go that place? And also money you ready? No. But you can't ya. Me say omo tumi dia de by your rapon say ya. Me a rapon on and no bibia ne shemo invitation. No bia ya what ye bie so hwe baby a this year ye be ye no. Ne ma ye boss no fans she Susan dey. I feel ready over surprise. She will surprise us this year. Ntubo si ye bie so a na fe working card dress aha me eko no ani age e hososo ye nkoken ka Matthew na John e wo ho yesu ye Christopher obi aba adwumum na obi se wasem no o se am a Christian wo se wo ye Christo ni but the wo mu ye no you were doing the same thing and today na ma wo ye different from them was mo mfiri wo mu ye mfiri wo mu was in free woman 17 was enti mumfiri wo mu na monte mo ho awrade na ose na monka de eye fi yakotena ho ye mfiri wo mu yakotena ho ne aka de eye fi yes awrade tie mu Bible yi so aka mi gina ha ya 2 Corinthians chapter 5 verse 17 so was say was enti so obi wo Kristo mu a na oye abode foforo enioma dada no atwem hwe enioma nyina aye
foforo enti se ya ba Kristo ma be ya abode foforo na ne ma dada na chamu a e de na kire so mu ye bibi sa e wo si ko hobi. Why? No, what's we call ourselves Christians. Until we carry the spirit. Until why? And you carry the spirit. That means we don't carry the spirit of God. If you really carry the spirit of God, baby, you found the fortuna, you wouldn't dare do it. Now, won't direct you to go there. Obey you at time you can't even go there. Nurses, doctors, home care and conform more grocery store. Munina asimi e command. America had you mean himself in the ya. A Juma PM, minimum Juma way at the media, the America. The omu party pa Christmas party. Ebinu ye wild parties in your common. Woman go with that party, woman go party no without alcohol. They don't do it. They don't go without secular music. They don't do it. And we call ourselves Christians. We say we carry the Spirit of God, but we still mingle with worldly people. They do things to insult God. They worship idols, and we are among them. But then when we go out and people ask us, and we say we are Christians, I don't think so. Chaka Bay, and they say, Baliam, and we don't upon them. Brakoya Bay, na wabusum for any Christopher them. The same as Ghanaians. I have a go bruchere. You be your party sakese Christmas edru. E be invite you to for Ghana and they say we are for. We the same people. You be shanta there. Yes, party near invite you near you do ho. We call ourselves Christians. Ni nyane say ye di brunya na say ye di brunya ni celebrity Christ. It just say you got na feel di for na bia. You ya shishan sambia bi wo. Ya party ya kodia won ne yo ye nye twetwi ye nim e de wegi ne butu yitia awon ne ye basi ye kwa sorry yes one shot trousers a wo be ko mu one sheshe we ya a wo be ko mu basi ye tisi boni kwa so ye we fi awo awon ne ye ni yukunum ye nam party sakese ase eso obi a hyase Obeko parties na 24th night bay. Christmas Eve. And you mo funa nkofo be ye no. Wo tire wan tiase. Wo hwe ni padodo no na fa pen ni paper titi free mu a Christopher ye say. Si ye ke Christopher wa asase so mo ye say. Na mu sai ni gu party na say mu nchichemu no. O ebe omobo. Say ye carry the Spirit of God. There are certain places we don't have to go. We don't need to listen to secular music. Yanko. Ukunisi wabakwa manini kai. Uyirisi wabakwa manini kai. Because unkwanjie ya ankure. And you cannot friend. Yeah. Yebeko party na nyumre yo. Aha. Nti siesie ho ai. Nsa me na fofo ni nyina beba o nti mesro se siesie ho ye. Ai. Ti medru fie be 6 o'clock. O mo se hya se 10. Okay. Yeah. Ti ayi me shata yi bi na ho na ya to so mama wai. Okay. O se nikuna kanti. Nikunu kan nti ne wure fi so carry the Spirit of God. Ne yire friend no kan ye no remember ne se won siesie no na party ni sha se 10 o'clock no ne wure fi ne ho se wo carry the Spirit of God nti fawdi fortena be ni kwa so wotena ne wure fi they say something dressed to kill. Yeah, you're dressing to go kill yourself. Dress and kill yourself.
As a lady, you have to dress to kill. Okay, dress and go kill yourself. You're not going to kill anybody. You're going to kill your own self. So what you say? Nti ye mankofobi party. Echi ye free unyame kwan so. Nkofobi party. Etiki ye from direction ye nam so ko unyame nkyere no. Eyi ye free so de ye kusi baby te se ni ubi to dame. Ewi asifo party duru so a o madame no so free nyankopon kwan ma no de sia panyan. Nti duru satam say ya and you who rare Christians. If you carry the Spirit of God, you don't have to stay any young nante baby. Ye careful ewe ye nantim. Na mami no try be na ye ni age se wonko ti uma obenye nigye. The joy will manifest by itself. Mitia me nko baby a. Nso me wani gye mpa. Me ni awerho. Nso first no utumi mama nhyɛ dem 1 week wabra me mpie ye nka sem besi stress mitimi stress me ho saa na me hu de menye na me nya bo wura dem na me kapri tumbam na ni na bopunu ma de meye wo me ye stress me ne me kunu kure ko ba bi kura wa ye late kakra me bubi fu afu na di bia na me kokutu asoro. Me ye stress bibia nso me nye okay ye we a mpese me jump ko ba bi foforo me nye okay madwene no na de no ma se ye fi a chesa ne me wura ho o se de ye wa ahwe no hu de wonye but now me ye happy in my spirit. Me ni party asem asiko ni chaka me ni asem me ni jiso me wasumdwe me wa hoto nti sa uba Kristom na wontumi stay wonya me path so a na wonya nwie pe na aka wade ba kope na aka kakra na nie na oboa na ye nyaatwo na ye dadafo se Kristo na ye nyina ye nim no so be ye ne tenabre wo yimu no se papa ne to mu a nka you will feel the joy in you. Artists will be both secular music. So ne mo na mo dawle secular music mama eno no mutie mo ka mu nyine ho ne wo enwuma amfa nipa nkonkwaji mo ka mu mo nya tisike ma efie na me bo a nkonkro ho na me tisike mu a wono so obeye ne tena bere wo yimu no obetena onipa mu eno obeye ne tena bere onipa mu no so obeye ne tena bere nso so ye piefrifia ni attitude asesa ye piefri sorry dem ni attitude asesa ye piefri babia ni attitude asesa nkabeya ye say ye two face ye wadwuma ma ye attitude ye different. When we come home our attitude is different. When we go to church our attitude is different. Until we ye two face ehi na ye gina ehi na wugina party no wakubia ye sisi wo Kristo e was see difference ba wo e was so bit me identify from distance e wo se sister Joa was sakra first ni di party ye ne no a sisi wo to woni kura party ya se ye hu no oma so wo be wo so bia me ayi bi pa ba o me se wo so wo obi wu pa bofri mu because the Bible said you su ne ni nsu e no de e ho na wo be hu no se bia obi ayi bi pa ba na eye empofri mu yie chese chinchina wo so woko no e ho na bia wo be hu no so a won nche wo ho nya fe na be hu so ugina floor wo di asa oba no be chiachi awie wo tete wo kakra bia na asore hwi wo no hokoro so what you say ba say ye same party ase ye boy ni nyum eniem ekoso na me de me Kristo ni ma me no to amensa enum na ebogu wasum no where's our spirit I feel the whole day na nyum na ebogu adwenu instead of so beto ayinum adenya me ase wadwenenum ni akomanum no I feel na shatawale nyum na ebogu adwenenum enunti ni kwa se wutietie nyum bia bi
senyum baby a wonam no hwe na nyum ne be hawa fa wo ye fon hihya wasum ni ti na menyum ana preaching egu wasum enkotie bibia na mo spirit no eno na woda yesu nyina nye e wo se wonyame mum ne yi ne ho di kire no da yesu ni nyina na yesi one time enkoye e wo se de biara da adwene ne akoma nim ema Kristo nko a obi anka ho nso we di adwene ne akoma nim ni nyina ye Satan dia Kristo ni obesori akọ night akọbọ mpa ya na dwumu ni nyina obebe fie no oti wi asenyum obebe fie no oti wi asenyum adwuma mu wi asenyum efie wi asenyum ba bia wonam bia wi asenyum e wo se Kristo ni wo waso so nti asem just wa ma waso ne kwan se wonti ade bi ansa na wotie ajise wa ma waso ne kwan se koko tie ade wi ansa na wotie Kristo sumna yesum no se yesi ye pe heaven akwa wo ba America kura wa mfa ne easy enti heaven wo mfa ne easy sawo e wo se ujenja niemum e wo se wo wita so ansa na wotimi make it to New Jerusalem. Now very soon we're going to face Armageddon war. It be taking 1/3 of population. 1/3. A Christopher we are Sefobewu. Ne se banam framani bi fa wo ho a. Na wo free mahifa na obijina. We are marching towards danger. Nti se katre wo bi se won sakra na dwea. Nkasa yi didi watem. Wose obi be ya abode fofra enyema dada na me yi ne wiase no parties na me kɔ no ntade fi na me hye no kasa fi na ne firi ma no ba no enyema bia na me ye ekuokuo bia na me dwan a enye Kristokuo no wose me yi me ho firi wose wo yi Kristo ni so dwankuo bia bi ho ahwan kuo ekuo ne ye Kristofo kuo onipa ba kofo dwankuo be 5 ekuo no ade wo kɔ New Jerusalem ekuna na drive mo ademo ko enenam club ne party akese no ekuna no because once a wojo ku ne de e wo sesi ku ne ye bibia ba omes okọ so wojo bi na ne di wo ku no buku mu de a e wo sesi ku ne ye party a e wo sesi stajoa wo show up enenti ku bi ho na wojo na wo ba Kristo mbe ya bode fofra ye yi ye ho firi se ku no ye twa ye di firi mu sika wo tue nyina nyeka yenka ho biem ye be join Kristo asafukuo nso ne Kristofo ojonkuo be 5 sister wo gide na mame no to a ne se kuo ne ya nyo abrochi hanom sikai me mame so mabre wa ne te wo mu ye dachi bia mame wo kowu a ho na be boa me kuo yi se wo join a wo boa they were directing you to say sister woni mama me kan kiro ekuo na Satan atemu kiwu no wode mu leader no wode mo nim e ba be kire sesses ti woni be ba ho so ku nti no anje sesses na nim ne de uti ahase ye direct mu se ya ye mu kuo we kuo ni ye wo mo de da no nti ye gada wo mo de da no ni nyina together ndi wo ma ye meeting o mu wia de wo mpese wo mo de be wura mo no ne ye de ba be wura mo uti ahase nti kuokuo na modwenjoy na munim di nti modwenjo kuo na wadwen ne se bibi to wo mbeba beboa wo no it's more than that so unim ne ni bi so akero ikuo na modwenjo no it's more than what you think ikuo we do mo ya di wo ukodwen ne wo mo bibi to a wo mo boa enne no mo boa wo it will be a time wo be feaba mo ni nyina you will throw it up enne na wo see ye boa wo until you have to do it. You have to go there. Sebe ya bibi toa. Oso wo mo beba. Eno nti na ma wo te feudi fortuna bia no. Eno nti na ya drag you because of ikuo no. Ya de wura baby ni kwa se wura na eno nti a. Nti nene ye osa wo mo boa wo. Wo be fe aba. Wo be fe.
mo no mo de aboa no wo fa ya preko wu ye mo de boa wo fa wo sewa bramponsa wu ye de mo de boa wo maame abresika wu ye de mo de boa wo no wo be fe with your soul. What shall see a tongue crama bonsam, but you don't see it. See a beya body of fra, and your mother done a chum no sal win when you not come. Nina come, I will see chum if you are brabum. 1 2 money in Nicosu Muye. I was a Christo near Bangusa Ubaquia. One was a woman a year was a meco, and you could be a drag you to go there. Se bibi sine wasa ukwa e wasa firi wa wakoma mubusa nkonkron menkwa na no wa direct wa ma wako enye se ku na echu eku ni nti e wasa mekoba o mes yenye ne sa so what you say empempen so yedru no e kwanya Satan fa so wie nipa no you don't see it woni beba ho so watwe be o see e boa Nankanya nwa Illuminati fo ise no musi dada nipa obi aye ne store bojo no maba oh wo sensan krata we ya ye be ma niam bebre agum abrochefo bebre African market mumu bebre mo join but you don't know. You think they were helping you. You think they were helping you because you are boss store man. So what you say? And you do ye binum ni adunjo kuo oh ye bibia ye beba beboa no woni baby omude utikura at the end of the day. Do you know? Come here you say and name Christopher Paddy for the dodo. I is American here can say free. Oh, it's free. We are free now from Papa Jish or Motum Nigani. Yes, I didn't free. We will come back and be beat actually. So what you say? And you free biana mudi chile no and na me bibi wa and omba boa me nipa ba ko fo no donku ben de o e bie no ka umpio party na se ka nko by cool nti you have to go there onse cool nti wo e cool na wo jenya me ho e di chile ne cool nti wo ko e cool ni yesi obi amra Bible studies won't go in school meeting. What blessed day. You come across a Sunday and nipa be kwasore no. Sunday ni bi no e cool meeting. You cool. Ni didi atoso. Wan cool. Na akayo ayu ma. Na we me say no mo de ma me we susu me tie ye say amani say afa we wo mo kwa we kasa no we ni na nyadwen na we asore na the bitterness nso na no so dia ba be show mu na die ni bre na no so dia ba be show mu na de kodana obi wo me na sepo na no so dia be show mu abruchi de mama no to ya anya ne sa ya mfia ho anyi jiku imu akuru imu wuti wono ma kwa adwuma bra ne bididi deda ebede ne nipa ni age wo ye Kristo ni woni je wo Kristo mu wo ye Kristo ni de woni je e wo Yesu Kristo mu woni je ni ku ni party ase woni je ni club woni je wo Kristo mu enti nkohwehwe ni je mfiri wi ase e chase woni je e wo Kristo Yesu mu ni di chiri ni di ti kokoshe ye di ti kokoshe sis but we don't know hey Satan your wise why your wise hey what do you need to for what you need to for to the level so when you need to a Christo will be you will be you boko I just say I'm make a medium easy smoke will be you boko snook me jeno ho mentia se empempen so is wani na wa so what you say sorry for yes by yenye ekunim ye jesus ne de wafra ba you unim
Ufri kokui, unu obi ini asem. So when you be woman as a person that bibi to the yema ono, nyesani the yema ono, nyesani yema. Mum from ni kongonza. Ekuya na braya wa yi die. Said you musiku kru in India, so one chairman ya damfo. Said you siku kru na o mayiro mo na muntio so me kra me de dru so say ye kan man fo antua so mo ma me fa de sa so dru bra ya so de o mayiro mo na wa hwe na yire na na wa ye no ho pompom fe ne kwanchi ese ayi wa ya bona ba odi ni kunachi no ma denden they say the cool is a woman as soon as you woman is a woman moody or no so home free cool no teaching no said the conconsa we are Sunday no be catch us so ye Christo ni to kwaya ma yensa so ye shira momon pa ye mun shira rade hon konkro ha emma so obi yare da ho eku owo jointi wo mu ye bibi wa ma na fon abum sister kwenti nene se ya na obeye ne ku wujo ne ku ye bibi enti ye maku na se eku ya no me yare o mi fredi ma bai onko na o yare saje we aka ho ti no ma ye recruit ti bibi to wa obeye mobo ti afa na di bitterness abawura wo mu afa na di akayo afa area wo tie na di akayo asafo wo bono wo ti so na di akayo meti wo makao na dane ekuti abo manso mu bebre ache ebi wa asafum ekueku mu nyina agina nsema mi boboso yi iwi asi akoko wadantama wonyama ni akoko dantama wonyama ni iwi asi wotu nim wanom ya okwa na ekuta okra so wonim se Satan wota Yesu Kristo ni na chidifo nka nnama ka be hye wuye ka wo be careful ewo na muntutum ka wo champ ni esi we you free you will run for your life so what you say obi timi ye wa ye party na kuya na sie nya na ni kunu ye party na this year omo sa ye party na chese omo de omo fisi agimi on chese de bi omo de omo nye na se last year ni kunu ye party we ya na me hu so akotop Mercedes Benz chese omo nye sika ena se senso ne yire no so so ye de wo di 50th birthday nti yenza nkoni yenza nkotua ese dia yiro ese dia se me nana ayi ya so wa muntam dia dia me kra me nya hwe enti na busua tententen ne nana wo fa si nua yire kunu e papa yire nana no akwaje no obekeka nani ase ntro wasi me nana asumasi me se wa asumasi ewu wo ninu mpo no de dintro abeye e de say party akese yi akese agisika di agisika kwotwa ne dan no so ne dan na so nsuma wurade ya wonye duru Ghana say wom ye be twa nagu ne afa dan ne di so no eno na nani ko ni ye agisika akese last Facebook na woman bi kasa wose se abruchi wo mabre o omukwa adwuma ya edru Sunday ombesiesi omufie e clean fia nwonu nuane mu kunu madi no Saturday yes mo mesene nko party edru Sunday so wo kwa asore no wonder some be transfer na mo da nti obekwa adwuma na from Monday through Friday Saturday obi so ato no bo ase didi ne saburu na furu so was me di me 50th birthday was me ye was me to me bedi was me ye wedding afi anadumu na wose koda na no ho sisi ne ho so no no wotumi hye nyame asembɔ mpaye no no wasa sɔre no wotu obi party ase betena ho ama na bɔ ho mache 5 wo wia wo ba beda kakra wasa dware asɔre akɔsɔre ntuti wono ma praise the Lord hallelujah bushafo mu mo Bible no nko Timothy chapter 2 verse 5 obi okay amen. Praise the Lord. Amen. No, see one no sister ibeda. Wa bre. Tu obedu fi ona ye ntokwanko a. Wonya hoden hin wonya bi kura mani kunu. Edinti woni ne kunu sebi mpreduasa wo mon nemu asem kura no nkramofo kutem nya komo. Ahoden ne wo he wa bre. Enkomodi papa bre timi ne yire kura nibi.
o masesa bruchire business nyine gu won so obekọ be mekọ ntitam kakre bi na umbinya no bibi ketuwa bi ne jadam ofio ntokwa obi anytime enti nkola ne dia ne di mu kura nye eno nti wo mu bebre ya na ye me yase me sesa wo party na se ko sesa wo nua ne mfa bi nkoma me ma na ofio sa wo de wate praga no wate urade so twia na se wo ntia na wo party na se ko di wo nua ne a hwe yie no wamfa bi ankofi ho nkoma me ma na se wo muni ote wo dru party na se sister Woma ko party na se no obi aheda no aduane dese e dia be so last obi ase ne kan wo se nuane no mo de be siwa no ma se no aduane na siwa no nipa na oye ba ya de na dwene muti o obi so age contract aduane ne be siwo se no wode nani sisu se twen a wase aduane no e di nti na mo ma ntimi ni abrofo ma ne compete nkola ne se ye hwede ye ma ne bia ye enuane na mo kosesa na akwadro nti sika ni bre sika pe munko na mo pe sika ko mukrum na muntumi mponya daje no duane mamma ni nie no eno na sen kola no ti utumi ko tena party na se didi bi wo wi na afa ade watete bia sisa still sister woni ma duane no a tete nuane sisa still wegum odi abehye fridge mu kwadwo mo peduane ade amontum nko fridge no so we be kitchen ade ne nsedi anya giane amane kune didie hu sampa maware amane ma hu sampa ye mame wo fie wonya daje wo he party asie duane wo sesama ne di mane kunu di nti ntokwa mpa fie hoda wo ntokwa mpa fie hoda nti ne ye chichira na asane ye taria na wai enye komo si oduru Ghana woman akonya korantena so ada ya baifo ho me wo ha no mo play professional abaifo ho mo ha no wo de ne ye professional pa anya komo obedi wowu na wonim se o sister na waka makeup ne di wowu sa no nso mo duru Ghana no maame na ote danche ma na nima ye samo no one yidi susu no enso pa ne yade awodo a egu ye mai so nyina ne fare bai enuane mu kosesa bafie ene mo party ene akofi brebi ekoso no eno ne de sa niema ne gu ye mba no so akola ni nyini fefefe wo nyini pe wo so wase akola ni sase prom wo nyini dru baby pe teenager na wadane drug o ye drugs na bo fra na say so what you say ne mami ni adaje iwiase mo ni je nto woni tam papa ni adaje iwiase mo ni je ye jenya me ho ni yasese wiase ya boyebo ni ye don ku bi party bi ni wo be ko nkoto na se I've been there before almost 4 years ni the also who me party as won churu almost 4 years in here there was say Chicago who me party as won churu ni nyina ne say so obi baba ya abode fofra eniema dada no echem so be hu me yesia ne bomi kotodwem me nada so be hu se mame no chwa fantoma fira yesi eyi wo kobia ne bomi kotodwem na me ye ho hwe nyeye wuti asie sanete nso ye die gise yanka ye guasie ebiti wonu mu tonko eniema nkoye awari ni nkoye be ma bre oba bre sikakra bi na bufuo kakra bi na ntokwa junk food ni esesema ye mani die wako grocery store no okototo junk food ice cream way na gum ma I wanna eat was open the fridge and you mafuno nti wo hia kola no what is me ya ka me ho abom mienu wo hisi kukuruku large yari nkoa was sitting nim mame mpe ha unti ni ato video game ni dia makola ni no si animu pam we china Saturday we school be ko breaki nkola ibesi wo moto so sa e wo dem ho game ho yeah I got him do mame ti akonum wada
Mama, I want to eat here. Go to the fridge. Or coffee ice cream, water, na video game, Nikutano. Oh, yeah, I got him. Oh, no, Muslim. Can you stop screaming? Yeah, ma. Yeah, TV. Hey, I got him. So, no, this you. Me boy, mon can't tell me. If I'm lying, tell me. Say me boy. Say you before Bible maso. And until do Sunday no ko nyane akosisi enkwasori. Akwasi, let's go to church please. Hurry up. Wo be da sam what na kan mo bo pimpon. Wo be pie kura ni jacket ya wa fashion de wa shift ya de na kwakoduru no kura nkoye. Ka nim na wo be ka chense akwasi ntu nyi wani ase. Akwasi ntu huru wani. That's what we do. We are so busy. Yes, sister, we are see boy your book. Bible says my no we say and na niam we say so obi do ekokodi we say na ejane do ni mu ye do kodi we say James 4:4 o say aware say ye for munim say we say dam fofa e etane unyankopon na de ofa we say dam fo no ugina ho so unyankopon tamfo ya be fo we say dam fo we are so busy ni ye be gina ho say nyame tamfo but we don't see it ye nim. We don't know. We think say we are having fun. Ya bra bruchini ya have fun. Until no young girls are what Nkoye. They dress to kill. She would rather dress to go to the party and kill someone. She cares less about the marriage and her children. Bema no some fan ho yesem. Ono so nya petashini bi no twitwa no te party na se no sere no nya sports bi ha wa wie na djuma ono nya me nia sam and until they force some men force their wives to become like them, some women they force their husbands to become like them. Ibia na be man ni Christo ni or force to be man to become like her. To bo ho fi ga na eba no wotum so yi Kristo ni pa oba ina ni kuna dane no de na kugine wiase o fi ga na eba no wotum so yi Kristo ni pa na na yire adane no de na kugine wiase ejinem kuchuno wanti ase party na sin yene na o sesa kofi ni mfa so be na so ekuruma de afo pa ya duane nso kam ye yesa kwaduro nti musu munyina keche kura da be na kuruma no wo so bia ko twa so no no waso so we hutem e de mafie gum fu na ni nyina ye ko anza ne jana so. When you get to kitchen it's easy. So we nsu ni weni easy to cook, but there is some of us are so lazy to even cook a good home meal to our husbands and our children. E dey na koso sa no. And we call ourselves Christians. We are so busy. And we never we are sim. Tiawari and beda koso. Awari and ntina uko Ghana. Sister ne frɛ bra kwaku we de. Sister ku ni wono mu hia bibia ka kyere me. O se ku ya we de mesra wa anya utumi ye bunubunu nkwan bi ne ayi a. Na sister na hyɛ da ye bunubunu nkwan. O di ji ukunu, ukodi 1 month. O beba na ukunu. Se luwa. Me nada because who ye kwadufo wo be fi wo beba no na wo kunu ono osene obi de nesene. When was the last time what na sit to boase no aduane? When was the last time? Mi busau. When was the last time I went to boase e papa aduane ma wo kunu to ne pono? Fa plate pa we dey nkola no kwatimi nso we plate we papa dia sa committee dia me na be se o si committee dia papa dia special for him ne was set table e de bibia gu ho na papa ne didie na ni agesa wa wade na ni tiri aka bo ho be miensa na ye kodo. When was the last time wonyenya jollof ni bi di site ayi no so a o se akosi wo dia na wo no kokotete na nieme say ye pesika so much my ye chi say but we don't see it. Our church in physical mu if you nipa
nti na se nipa nya sika no mu nipa one day 6 feet under nipa na de obehyawo enye sika wo yare na wontumi move a eye nipa o ene wo de ta wo bonsum no de apepa ho enye sika ye chijaniem ni ye mane so wo fo ni to fom o me pese wo do ni to fom na hwe ye mane bi you calm yourself down fo ni to fom say ya na fo ni ade Gigi Miani, who can one pill? And you announce a free party, nothing but one pill. And so, or cock on my cocker. Obedience, some who pisica could see a bouncer. Obedience, and to never bounce on what I say now, man. I say. Now, Christus must say, Fena will be work with you. When you be bound, so will be the Christ, you know, it's too late. Men not down. Sabri, one more dear. Who do we need to walk? Who be bought for dear me ready? I had your pay. No one body in the muja sauce. What you did, I want them come. I feel now what they are and they say a cool John. Nam, Najin Joku. A cool baby. Ubi a quadrumasa couldn't feel correct. Couldn't feel a ball like Chewa. A chance yes, swassi near me. A chance, yes, swassi near better than you feel the chow. How bon? Yaman koye. Aho mekani fio. Because we are all looking for money. Obi ani abre. Ye pesika koye krom. If you say what do wani mienu say. Wo ye wadwe say toa na no ketekete wo do wani mienu we behwema enye ye. Ba ho message say wo fira wani ne baako. Ansa na baako ne teme hundie wo toa nim. Ba ye ya adwe say ye be so to anim say ne ya fekire ye nim yenu na hwem nti ama ye hu de wo to anim obi a wo say ye hwem but de wo to anim pa ye hu no ye hu de wom bibia so ye na sasi so ye be kokobu hu akonta kire awurade mi gina 2 Corinthians ho a chapter 5 verse 10 was in the HSA ye nyina ye kopi Kristo atemudwa nim enim ho na obiara anya de onam ni nipadua so eyoye papo bonio sede woyoye no HSA me no bi no ye nyina ye kopi Kristo atemudwa mu ho na de obiara ni nipadua so yeye papo bonio so wotena asati so ehwehwe awurade kira kwan ehwe wo ma ehwe wo kunu ye etoto wa ware bre wo ase said Jesus Christ can say oba bre wo ase hwe kunu ase okunu do yire said me Kristo me ba asafo no se wo to me bre wo ase tena asasi so edi no kura ye papa eya de segurade ni a osi twa se ye nyina wanka se binom nkola ompanimfo osi twa se ye nyina ye kopi Kristo atemudwam na de obia nam ne nipadua so ye papa bonio ye nyina ye kubu ho akonta se de ati so what you say obi is so busy obi a the contract ewo ekuo ewiasikuo mo ema wo devote to the life ni just say what in the life nyina peje kuo no ba wo nyankopon asem de tene ne bra ye boko nkwagiem Kristo sumpa de no wo ye ne ho afim de ewiase mu ha wo be gya wo ko wuo akobu akonta kire brade ne de onwene ho eno de ni passe woni wo hu ni asem ewiase mu anipa me di chabi wo dofo me pese ma te ase onyankopon so ma ye mfie duoso apro so kra na di woche so before we hit aduoso say aduoso no yare ni niema ubo hod 60 years ni sisi kurachia 60 years kotodo yare me kunu nyanya me na ye na dum sa ni kotodo yare ya nka the age of 60 ka me kunu wan hwe obekuta poma ye nyini koye nim no ni ego ahode nim na ni pada sanye ahode so te
na nipa da se ni hwinhwan na kwabrane sisi mo homa bete kwabrane wo se emmasem nti won fa do emma na yire no bekoso atwempena utumi kwa adwuma from Monday through Friday weekend ye be wu bema na ofie no wo to ofifie da mpena chi jane yire ne ma wo woni mpena fo na chiri kaso jane yire ne ma ho ofo bia Jesus Christ was wokunu do yire ti ni pa ya asudie kese no daw so no wanya ho adwuma so you will be in trouble was wokunu do yire se di mi Kristo me do asafo no nti se di Kristo do asafo sa na do yiri wo case was wo ba bre wo wasi te se carpet man kunu titi aso was bre wo wasi to the level just a choice. Brawose. So ne abruchire e ma na ye memo na mema ye ma. Lo bi e wa hanti e ma abeda ne mema ama mema ye ba. Nti ahobrase fufu ye de tena ware ase bi ne ho because sister ke bi wo ho no ma nkanya party ase na abekọ sister duane abre hukunu so oni. Kanya party asio na bekọ sese waduane abre wukunu na wo ma se wo mu ni so what you say what the hintasem safo no what the hye be mansem what the hye obansem wo wanya wadwuma you be in trouble okunu so one no wo yira onyame no wo case wo pompa ye kure nu sili e be safia be bo pampa oba so one mra wo sia nhye wukunu sia onyame no wo case so what just a wunti be ma ne be wunti mo be kum me kam kire se papa ne si papa yo kon so na wo de watete se wo betete papa ne kopem so be wu so won hwe yi wunya me bi twa nkwa na so se ma me ne se wo be botene ne bra hye wade ni munyam na papa yi wunya me to na ni firi so no hu se wo pese wo kun yire a wo nkwa na ube yo ube juru wo gufom won hwe stroke be chechire wo gudem ube yo mobo because wo yetene ne tamfo wo so wa ware ni nti won sori nti ewurade wa ware ni nti won soma busum na wo sum ni bi wa ware nti wo dane na koma Satan ni bi no su di echire mami ama choma anya me nkrata yi me yere se se de bia drum de adiu nso nkrata yi ma anya no wo yi na ni afiri nkwaje so no wo dane na ni ahenkrata na de ni kwanse wo nyame ba eye no na wo ye nka me ye se eni me bi wo ye wo Ghana we don't do it but as soon as we travel in the name of purpose we do it ye no nti enne mema ni bi ene wo mo yere no mo kora hie mu a ekwan ya wonyankopon boss wo kode ekwan da wiem oberema kwan oba ho no se die kame ye se mema ni bi se hon na alacha wo mo se suku foforo be na wo mako se wiase foforo be na wo mo wo se wo mo we fidie na mebe ye Sodom and Gomorrah enne kwabrane ne yere te wo se nkua wa ma me kwa mamfa wo to a me kwakofo oba foforo aka ho sister yi so se nkrata nti mama ya no twa me yende nkrata nti me busuafo nyina da me nti wo sa me pere so ma wo wonim sa abuse wo be kum me se mana motete sa no se mo anchore nyina ama mu kunu no nya sa bad behaviors ya I give you 5 years o to be sonsu me say nti na mba me video no ko mo so mo nhye me so me mfa ho enya no so nti na me nka say nti na me koka na mu kunu mabu o ma sori agina de obeka na sembia no no wanya me so nya masema awurade asem na mde nam me kasa de o de be drop wo madwene mu bia o se me yito so what you say nti na ma ware fo mu kunu mada na o mu gays ka wo se wo kunu fa to kire se wo bitima fa be ma foforoto wo ma wo kunu kwan ma na fa to a wo ye gay complete. Yes. Bema fa to say woman ukunu ni gay o edin waje keke Ghana fo be di na temti no ware wo bato ye gay because when you gay ko mfa to da obi timi kwabra ni butimi fu Ghana
for mema mu bebre mu butimi fu mu de mo yire no ase ne di wo matam e maase na mu de sebe preduasa mu de di wo matam obitimi ka ma ne yetan obitimi ka sebe preduasa oba na sekura bon nso se di bibia sebe preduasa ya ne epie firi no e ho na mo se mo befa enti who are you fooling? Who are you fooling? You are fooling yourself and you will be in trouble. So what train am I ready than by Yantamwa? Me come to us obey your mobo. So one sacra watching, no train, no ready than Bantamwa. Brother, sister, unya no ye. So what see you see you could be Christo Timodium. Not you be a man in Nipedia so ye papa bonudua, and ye shall see found so goody because we boo one contact. The way the secret in your winner video no ho. So who bow any pepper will be used screen natural say. Actually, the way you kukuma and some fata Christo ni. Samubi, na money be some one maquine. Mikuninti. One maquine. Sakawuni Minyan Sapa, your friend Christo. Ka makwa makuru nya usada uni munyansa ntia nyansa wone Christ se Kristo ti umu we nyansa sister ka makuru kwan da so mfato by nam se uni munyansa nti wada ne atete kwa Bible so ni tifo hu bone ebeba wode ne ho yinda but ntete kwa fofa munya sotwen enam se wunye ni tifo nti wunye hu bone eba why atete kwa nti ubefa munya sotwen ubefam na wakunya sotwen ye denya me wo ye sie ye Kristofo wose wona wonu ye ntwinkunu akro no ye no wo mu enya adwen e wo bibia wo mu ye wo wiase ho chaka bai na mumu yo metene ne wo amumu yo ne se bere ma ware wo ba na Bible so wo kodie kwan ewiem obere ma kwan wo ba ho no se me fa woto wa press ye fa wo bi to anye komo sebe previous a wo yem kuretim na wo ko toilet ya na te sei na kobra ne de ne be ma be fa woto so what you see nse wo mo ntene wo mo puppets especially abruchiri oya de kote why na ko kan sa so for bay na wo wa kukudu wo be preach sa so for yin preach say di mi preach wa abruchiri puppet so nkan sakra yaba nka onyami sane abehayai ni di boni akese ye si boni kwa so obi di boni I have my rights I'm on my own ya wa abruchiri nti ni di boni unim se nipa no wo kuwo oba besio awunyame asem se oba bra wo asiche kuna se temi commande ni kunu se wodofo age se wode wano na wode ka hallelujah no eto me ba mu fa me woso ye Kristo ni woso si wo ma ye wo mo sane nyoma torotoro wode wo hwe bia afo ni tofom wo ma ye wo mo sane nyina watoro wo hia na wa ye soro ha watoro because wunyami di kan domeno nti wonam wonyina wo ye nome ti so wansakra wonne musa tim no nti ne yade akese first edi pa wonye firi my God mu ba wunyami die wo afofi akwantufo nso bone ye di nti ne yade akese ni gugu ye so first wo to kwaya wona na bi timi hiraw srewade se maya de boni bi mebo nso na chiwade ene ye nti ekwaye bire ewo ye ho maya de akese na so called Christians so what you say ye denya me wo asofu Jessica die he no maka no kra chere nipa all they want is money so be searching no kra nipa se no kra ni no on kan da ni hwe nipa ni matom ni ye jawrade wo ye bet me decide you we go New Jerusalem empire urade empire Jesus Christ so what you say empempen so ye do no kwaku tere on tim maneba obi fight for himself se papa no
chenchina wo to no obefa report no mabusia no obodi aware no so ukunu peso abisu oba ne se chenchina e wo se wo de wano fa no na ukonya yade a report no mabusia o twe wo hu ne di krom no oda e ma wo bi mfa na foforo e me fa time to unu onyankopon tem but when I come say first time wo baby eli ne katre ne ma wo se obi onyankopon onipa bone ye be ne nipa ma na kotene maka na se onipa ye onyankopon bone a wan ne baba betene mu aka bia ma no si ya tena bruchira nye ye urade bone a wan ne be kwa ka bia ma ye bas onipa no onipa ntam ma me no chometi a wo ye me bone a ye be nya obi ama na baba ka bi aka chem se ma me no toa ye sra wo jama ne nka na se nipa ye urade bone a wan ne be frosoro ene onyame akokasa ye urade wo ene ye mumuyo de amumuyo ne nipa ye ena bruchifui ye wo ye minor guess in teenager kasa me ba ma na nka ma send no to doctor Mr. Kokoya family planning na chip ko chase chempra na nka ma soma me bai Mr. Ko doctor na wono nko wo 5 years panie na che wo mpana se de be ya wonyem be bra bruchifui wo so mo abruchire. That's what you're doing. Tinkola no bro jamai mane ye tan just the one can odisu say jori If you don't so far, my secret. What is all the sea ready? Want to be fancy ready? A bit no more, a foul ma secret. A bit foul ma secret. A chiwa dear boy mine. A mumu cassia. A bit no moment in that rough. Ma mena sare kwa adwuma no no ne beda obi ehu but onyame de wo hu sanna wo beye nitefo a kame no akame sakra because woni mahia onyame twa to wanim wasi twa se yenyina yikopi Kristo atemu odwan na de obia no ne nipadua so ye papa oboni o e ma me no twa me yire ne me na nti me fa me bana na ye da due die adie ne fi so bete ba yira ho memo kobra ne waware na yire so no na adie ne si ye adie asem ne wo wa muntu minka anti weja wo yire wo e fa wo ba e ba ne mumu so secret place e ba na ye secret ni afrefre ya himfu binom no ma betena secret ni ye de ahase nsu gye yinum igye da so num ni shasi secret ni a brushing off na ma mi tinisio papa ni jiga no wa no ya mi no be kofie no ti won wasu ibirima ya humanizers bibia obe ya mani bia nso no I just wo bu adwaman to me be no na me yiri woni ne huni na ya na ne seven prediasa na himfi okra nshada nya papa ahimfi no mokra seven prediasa toilet mfiri wo ma no se nya papa afede be bia toilet free no e ho de ye di kan legalizing sa hade e ho na ne mafunu nyina free ba afede ho na ase ye ma kwan ne kodi wago unso woni minyansa because minyansa ye friend Christ so what to mu a kon da beto ma ni sense mu no nyansa ye friend Kristo so wono na tia me come chira say ka wonye sada ka wonye ni ye diponi akesi o abuchira iboni amudie boni because abuchira bia I quiet I'm not to me tie se me nipa boni ni a metima mo bia be wurafia ne ma da wa bra me kunkun hu hwe obi anso hu because I quiet the hands would run warring back kunkun maybe no me na be sha me kunu kwa djuma me ntam obeba bra me mura jamai enti boni ye easy
in America, in Europe, in London. Easy. Ni fabu na ho ni awi akoko. Ni di papa ni mu. Ne saso ba. Ne ba oni yefunu mu ba. Oh fun. Sorry. Last me ni ba ko frɛ me. I'm not sure. Me no be din komo pa. Me hu se wadwene mu do. Ono so wanyini che me. No se me hu se wadwene mu do ntina me no be din komo yi. Me come sorry different. Me ko Pentecost. Na me kunu so ko sorry be different. Na woman bi o ye dickness so ye so for mami o. Oye ya no free me kunu. Na be fami kwa, be fami kwa, be fami. Afi me hu se nkomo bi oni me kunu di no. Ifunu ni ya bi. Na me nia waso hu nim se me se de me sitia no mijiga, me mu mijina me na so me so wa pa. Se me ka se me displayer. Won't me stop me. Ba kwa ma me na shada pese wo ye wagadreg. E fa mi kru ya no ye wo de ato. E wo ni ne kasakra. E ma me nko ye sof ma me frɛ wo se me mefa no ha. Wa abra ma me no ni kru nete. Oye ya nam siminia. Unim. Se mo nyina so ye Kristoni. O so ye sof ma me o. Da kwa ne ukunu nyina nko asoro. Ko ja ne ukunu asoro. Mo pa friends on ne wonko. Kacha ni sen anoma o no kunu ti etu no mpe. Yes, o woni kunu. Obi yiri ti obi ka front wa yasem. O mpe so obi dia di. Enka nchen so no na ye, o se wo mpe so obi dia di bebo kunu tirim. Ti o sra no, o mfe yie no amfre o kunu so o mefa no nko ba bi. Obi yiri e hu wasem. Di o te ya nte e china nko na ati mi kunu front. Afa ye fa ba tuto no obebie na no be kana sem bebie ni yekunu. Menya madwe se me be yekuna ti misraw pa ukọ wasore na apon na ope baby akwa fa taxi fre uber no mefa fa taxi no mefa onye sa ko bus station mfre mi kunu mo mfa nsi on fa nsi ni car front eni die mpa na no kase eni ne nkasa se uwi ayapon o se Christ asomdwe nka wo se nka nso tisu wonim na fon ko ne sa babie mu afena wo rechi to asofo no omumu tete asafo nanim no na wo bisa wo mo se eyese wo bibi jani kunu no wakotena wo bi kunu ka front no waye wo bi kunu se edesai ne butler ibinum di Christos makata wo manim wo hia na Christ asomdwe kan so no wo je kunu Christ asomdwe kan so no wo je wo yere ibinum sa na o mayo utumu se wadu o tese won tia ntatia so nso bone e wo die no e. Who are you fooling? What's it just saying nyina nyama me anoto wanko a ekopi Kristo atemu dwanem na du bia nam ne nipa bia so ye papo bonio ntide wo ye ne nei no obi hu a papa da wote so na okuta banakoles no he see closer than you think ohun dada tu ko sa na ho ye ne sere. And anybody may be a sorry them on no what you ever say. He did the man basa. Say yes to Christo tia safunuma, kem masa. Go be rasta funuma, kana wari ye koso, kan yema ko yie. Nka bema enya adwene mutie, ka bema nya akoma ye de do ye yere. Na oba nya ho brase akoma. Because oba ye no, Jesus was safunum, sofuni teaching. Admo obi agina ni gina bre. Ni etumate te ye maso, ama bibia ye kama. We so die. Wiki bia wari gu asore dem ho wiki bia nso ya wari ntidie na ekoso ye jenya me ho ni nam we si party ekuo we me se kuo no sa wo se wafa Yesu Kristo se wo kra no waje nkwa na wo be ya bode foforo na ne madada nyina twam a enne ekuo no frɛ wo mo ni twa odi frim. Yes, cancel your name. Shall we different? Woman you could ma Christ. Woman you couldn't check ma Christo on New Jerusalem. A kuona Yesu Christo on San Chassier. A ready Yesu Christo kuning yana dia. A you want to flip a do a cool. And tis also a bay what you for. None your mother then you chamudia and ne. Call them and cancel your name from a cool.
Hey, mommy, I'm not trying to chase Sikapa. Who cares? Sikano to say one kwaje. Sikano as to say kwajia. And rather than free straba to more. Chow different. And this year, friends, a party nasia. Baby, I'm going to party now. And you feel the fortune. She no uncle. That no one say Christo ni. And yenya chum control the Christian. Don't do that. Someone ready in public, in secret, everywhere. Nyamia ya dom. Odi ye ho fufi. Obi man so country ni easy. Nti ka obi tu kwan ko sonson ne ho. Nsumi nianom Ghana for hwe. Ono na babru chafe no me sonson ne ho. Wanya papa. Wo bet wo yeah, yetimi bobra na che kuruma fo no. Kuruma fo ne timi do mo sesu mo ma no mo heye ye hoho. Ye jiyedi ete kuruma fo no. Nyakomo nka wo be na tuwa bontimpum wo be no hwe ne huye wo be ene wono de wo se wo be tuwa bontimpum ni nyina nse ye jawrade wo ya fa wiase adamfo nti ye be gina wo so Nyankopon tamfo ye yiki yes esi be drum chest ye dru ai heavy wo betra Ghana sum nyame all night bi obe kobi Bible studies obe sue nyame asem be bompa ya na jowo na be ya konchene wo nya be drum chest sometime hwie be 6 months na brother na se sa sister na se sa he be to me free be Ghana ba me Kristo ni pa hono fesa de na mama no trauma sasa. Even though still I did you na mochi did you send a be when you person me and yes what the man babruchi will be person what me ye. So now I'm doing my own thing. That mama was there. No was the committed to us kind of me some be. Yes more. Did my bomb margin for some midnight cow benim a red family the open. Se me pe nya me pe jeme pe na me nyankwa yimu bibiri ya sempakafo yimu bibiri ya asofo mamefo pa yimu bibiri ye great counselors ba ya fabius ya dan fo jaye juma papa e wo si ye wunyame mu no ye kwade ye koma wiase na pa ye de say eku ne mami we ye bona baso fi se ku mu ha oba ye no chairman ye no ho ahwan chese kui bibia ye be ye bia ye bona baso afena so da enkonkwam entruudi wo nkwanwum entruudi e wo nkwanwum braya wiase peja wo entruudi wo nkwanwum. Sister, you are you, Bibi to one waba, Bibi to one waba, one of party nase, Bibi to be an waba, or by a Kiamaba many day, or say, and son and see on a check, Christo Nibao, no kutakate, no chance, our party, I say. Nina say, or Joe Kuninti. Cancel your name. Minister Kufonati or Mube from Missumen Fawn. Minty Kesikra. So we are rally a mabon, some Missumi rally a Christ. Sanam peso tiasie because you no be a Christopher they don't know say baby o mukeka o muti konenye till we have to alarm them, we have to warn them, we have to tell them say direction no manam no do mkojim e de wotan e be toto mu no mu nua no ntem e de menasepo e toto mu no mu nua no ntem e de konkonsa meti umaka e ba e ba mu je urade wo e de ahoya ne pese me nkominya ba Edim konfu kunu no mujie ekuo no mu se yaje obi kunu ekuo no brother bi wone sister bi wokuo no wo yire panso wo sa ne sa sister ne twempra ekuo ni chama ne de ande wo nka ekuo ni president no eno de ya na wo huru nka ni ejewrade wo
me so mbe ware se ka matiwe e ma nwunjo iku ya so ama wedding so nse me nyo obi ama ne ma me so me musu ho ti o se me dwonku eku nti because of ama wedding nti na me dwonku be 5 me jewrade wo me nya daje kura de kwa asore ha na imu biye me ma me wu a me papa wu a me wu a asem to me se abana me wu na mo se munsie me a munya me na ho ni enhwe bi to free area me mfa hu se me to se tim na mo se munsie me a ye nhwe die area ha wo betu free ha munya me na abonten eye netie o se netim doctor be sa kodo tim eye netie hunhum e wo me mu no ko da die da woni ye netie ti sa mo se munsie me a munya me mpro ni nhwe area ha wo betu e da ne yonko Some 27 was say, what's he ready here for? Ready on here for. Now, for dear be maybe here. A rather here for hearing here. A dear maybe here. I will be the new one will be wunty cotonku. The woman in Sabra baby. One about a year, 7 years if I cost. The woman from one other kind of about me a year or your who cares? Azamfo bi na tetere yi na do aboso a wo makono nti wo mu sika bi a wo mu padi ndi who cares me wona se me usie me mfa ho upa anya mayie me mfa ho ba bia me ko ni hia trend de aka na mo ye na ha no me kasa wo bibi hu anko me pesa me kire o se menya wo ho contractor. Don't do that. Shire. And you didn't could be a bit. And your own contractor. Sana mpesa otiasie. Nyabre, ema family. Nyabre, ema rade. And transfer with the 40 bia. O see you free wo mu. This one be your body for Fradia. And you man dano et sham. Sana mpesa otiasie. Mr. Sankin Kahubi. It be enough in Oba. 2 Corinthians chapter 6, verse 40. Or some one yin and chinkoniacro. Chakabain, Natanane, ne emuyo a warrior. And now say, Yonko for bay, na a high, any isumuo. And now Kuria bay, and a work Christo, any belly among them. Yonko fa bele to wotna ne emu yontem kuri ye be na wo Kristo ni bele amontem oso wo Kristo ni wakokusi wo yegu nsa ne niso a yegu nsa frɛ asase ya mponyina mo na nanom nsa manfo a wo mu negu headis ebra no ye che wo mu mpre hwetra so no wo mu ne ye frɛ mu frɛ wi motumfo ebeka ho e hyenya me bufuo na sister yiti wo ye di rade wo fa no wote wo so wo Kristo ni ne secretary ni na se brother yiti wo so wo yidikin no to be. Yes, yes, say the name before. What? Party Nasa was so a Christoni, go shot upon the baby bunny, Yuma Ecoso, or so one sack, and so you need a good agent. No, why a cow? We are bonny for. Ni ama oklet wo ka ko ni hunti sister ku ya se nkofo na ne nkofo ni hunti ku ma na mo na mo ye ni nua nti nsa no Guinness no fafa lawe so wo wi afako lawe so na Kristo ni ku nti uti party ase na wo che nsa wo de nsa no nam na wo serve nkofo nti ye ka se nkofo a ya ye bone heaven and your bread and butter sao said the moon yes so tenase ball bread bia unyame ba wo ye na fenti oh wo de wo fra busua papam ah wo fra himfie nti wo be fa no wo de wakobi wo de wo mfata se jabe show de wo be ye na sasi so no so fo wa na kan o se de wo ye na sasi so nyina wo bebu hu aten wo ye dwamanfo a wo bebu hu aten wo ye kronfo a wo bebu hu aten emfa ni agro ye ba na dwuma ye
Emfani agro ye ba na dwuma ye. De wo ye wasase so nyina wo bebu ho ten. Ye ba na dwuma ye o ya mase ye be relax ya da. Edi dia medi ye nsa buru ye furu so. Ye ba se ye be botene ne bra. Na boni ye wasase so no ebe nwura ye mu na Yesu Kristo ba ye tuma atuni na kodi da nsa da. Enti Kristo fo ba na dwuma ye ya ma no party kro. Ye ba na dwuma ye ya ma ne se ye kotena faudi fo tena bia. Ye ba na dwuma ye ya ma ne se ye be dwonjo ku agya Awurade ho. Ye ba na dwuma ye se be ye Awurade dwuma. Me ye dwuma me Awurade me di me nipa dua nyina me ye nyame na dwuma na me nya ne nsam hira so ofra me abibiara me di anigye be gine do sande onu na dum hira buso me ye dwuma am Awurade me ye dwuma me Awurade oh so ofra me abibiara me di anigye be gine do sande onu na dum hira buso ye be ye dwuma me Awurade ye di nipa die nyina na nya nsem nhira na so ofra ya bibiara ye di nigi agene so ye ntena se mawiase ye yi ho firi wiase Satan won pawasam wo pawakum wo ye dadafo se the Bible kan wo John 10:10 o so wi fo no ma first I just will wiawo wo de kan de defe be wiawo wia no wo kum wasel yes wo wia ni mu no wasel wo sai wo wia no mo wo dia abana butim na samando before kusi nti wo ma won chen sai o ko e di ntum wo de defe ne ko ye what the 3 keys ni we need and they say if eyefe etiani efe ebeti woni bebui obeye se Awurade so what you say what the sad defe you na if nim so obedi aduaba na ko wu a ko ntache onyame aka kire no nso asem na onyame aka kire o Satan be san ba be dane asem no Satan onyame se ma mentena fa di fortuna be o se nyasa no woka no nyasa omo ye gambling no omo tena chacha say the whole week anajo underground for no omo asem no woka aha de se nsa keke ne eche aha de se Ghana for nyina na ehia ona aha de se ye adwuma mu party aha de nheda nye club ye nsa keke nso se wokra wonum bi me wa en se we de nya hwi adwuma ni nti se de be wo nkasa wo kire wo so nti ko hobi o de saa na o de wia. That's what Satan do. And we have to be vigilant. And yes, sir, we die like nobody's business. We ain't a to Satan what how. Who fiti kotiana oba say yesu into what how. Until what did you want to watch in our pound ourselves? And need to be vigilant, money now. Dear Radiano Wachi, Nigeria. Jeria and Mama Simbi 3 days ago. Hey, Christopher, the Famunina, when I'm not soon him. Ibu how the trainee, Ibu the yippee beaches or the shay, or the shahao, saying Yanni, Ubu be bit me see, lay a shore, so be Johnny Radia. So be for Jay Radia dear. You will be bring you maybe see Jay Radia. Me kai me Christo so mujanimu. Nyamena so mi mu papa. Nyamena so mi mu ne nwinta so. Eni wo nyame suro, eni atemu nyame di ba asase so. Na me de tena ho na nka na nya yizi. Me nya botre. Mi siwa na me kuna freme. O si abra trase ni ni nkomo. For the past 3 years ni. Ni mama ye nyina nkoye. Mi so facha me. Ni bu na odi mame no fa mame saa ni entina wodum me be fi kura na mamuna o ke kan sim senim si
because me na wan koka se bra wo ba wo mu na hey afi wo no akasa sam se urade sisi de wo ye wo to boase na wo because obi anka wale no ko jai ko mi do nya mi suro di Yesu ba beye amafo djama mo kamiti ma bubi nti ko mo mfrɛ me ka boy si ko mbe frɛ me nso sinsa eni ma hyase mentu kwan kra vacation man ku bida e ba ma djum se tu kwan kakra fifi kakra ne free minda nyame se dabi tinam man fo me bagen to me to I stay in, I deal with it until so nyame pega nsa afei na koye bi mi kusi ma me do vacation me se yo matimura ijani dani wo mi mu no manyane I did not run away. I stayed in because me share se a wa hwase ubu ho hwe ma me no to apa me share se wom sanso na se tan epe animunyam ka wade sa unhappy animunyam ka Jesus me dey se menimi nkadwa mamo be fata me se na sisi akora na se me mame no mame watai na me sa kudi rofo kedwa mamo be fata me se ko mu pinti tade ende hye ka fata be fata me so I stay in ni nyina ne se me hu se wo se itwase nyina yi ko pie Kristo atemu dwam na di bia nam ne nipadua so ye papa bonio minim ja so mu sa wo betire mu na wa nkwete a onyame hyehyɛ ne niam awia ebe yo fese so what to the sujadinim no one Russia I'm telling you onyame be you wa no keke cause Satan be person will be deny Christ because of that. Don't go anywhere. Media men ko baby ah jidiara no hia jidio mayari sei e wonyame nensemo misi media men ko baby ah misi min ko baby aro mawari semi e wonyame nensemo misi mejuma semi e wonyame nensemo misi kasemu ya e wonyame nensemo misi media men ko baby ah misi jidiara ne hia jidiaro mawari semi e wonyame nensemo ejo nyame obeka mamyo jidiara ne hia jidio mawari semu ya e wonyame nensemo manfre di for trufu biada manfre odi fu bia se BBC I stay in. I did not go anywhere. This a habro for a catch ko baby kakra go somewhere and free your mind man two step cause me who say me to me naya say time be Jimmy wo machi nti I have to stay in papa mo boni mo me nyame me ni wo papa mo boni mo me da wasi abrebia ye wo bremu yeden ye wo bremu nyeden papa to me bawo areho to me bawo as a good soldier of Christ no matter what happened you stay in na ya dansi diema ti mi sre Kristo ni biara jaka bia ni mu yontem jaka bia ni wo ye ni wiase fontem ye tri ye hu no kuritim na Jesus Christ bi na ni mu nyam a ye nyankwa botire ni ya hye na ni mu nyam no wode ya ho ne ho sana pese mi nua bi atiase amani woni gya na so wo mu no to bu pa ma awrade no woni mbi ntia wo hyase so wo bebo wa botira e be gi ni pansem na me ba me kasa me siama me di rofo life se me di rofo it will cost your marriage. Ma brabo ebe ma ubi opeso obe ware obe stop so ma
nti sa me de me life di agora obi o be ware obi gridi me e de atwa wagu nti wo se me ye careful. So what do you say? Sometimes we sacrifice for our own souls and for our own children also, for our own family, for our own listeners. Mishiasi akenwano no. Unyami dimi ho afofi. Isum kodana. Nye komo. Ate wedi akasa. Misiro unyami so wankasa wa wabrabu. Dia wona mu bia he knows. Jewi ase wo na mafanya misi wanim. Mani hu se wono ne wo last point. Uni bia na hweso won show up. Let God know se uni wo bia. Wono nko ani woni da so na hwe so wo mamu in your defense. He will come like Kakai. Ebe yo sache. Ebe yo se ache. So what you say? Misro wonya misi wo hu ye mobo. Na Kristo suma continue. Mfrema boni ya ebo no emebo ye mu biara mfiri anko. Misro Jesus Christ. Se mfrema boni ya Satan ye de nam wiase. Eye Kristo fu gu fam kumbirum no. Mo mebi moye untintimi yase wo Kristo sumu. Die besi bia ye nkobo adwaman. Ababawa. Die si wo bre bia nkobo adwaman brother. Die si wo ne wo yire ntem bia hwe yi no nkobo adwaman. Jina wadi jinam na sanya me ne be hwe wani munyam. Die esi bia mo wonyame enye wani da so. Ni nwa saw no ni hwe die ne die be yi nam. Woso di omba woso mo ho they lie. Me see me champa bo sikitiki am say area ha honhom nyina hu say obi hye baabi wo ha wo bompae ti yeso ye nchema no omo ne me pa mu ngamu sumita sukurem unyame won kan ho na de ades wo bi eso won hye na won protect you na afia yi be wura mu nyame ma wadansedie mesre wo nyame se won tintim wase wo Kristo sumu na ye kan kwaje ma ye fa nka ho wori chinchiri bi no so a onfa ne moja ne so so no honhoro ho na ye fita te se sukyerema onyame nhyimu mfira baibam ne abosom nsem no onfa wonye ne de mesre wo nyame ma so wo ma wo mpetuwo wo ma wo se diboye ni o ma wo se Kristo ni o ma yare da wo bi mebo wo ma de say ehumutuo bi nto wo mobo so mu ko pem say wo bedru bo sha asase ne so onyame wo nhira na onya okese me da wase se me ba ye otie me Jesus Christ me dia yeyi ne nkamfo ntontom ne mpagya edema me da wase sase mi wan kasa wo be fa me mu na dia wasa ka ho bia wo dia ka ho me so se masemi kugu asase paso na se kugu asase paso na dance yi di akira ye de na se ni kabia ama me da wase so wadi nkonim wadom nti amen.